أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمد صحبت أخي بشيدة بحث حياة هناك أخلاق عمر كري خطاب كن راضبنا خدا ليبه. عمر كري خطاب او جواز زلامه بجاري کو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويد مدرسة خدا يتشترمش كريا ويا زلامه كجرجال حضارة إسلامي. إنسان كي فازده بشفقت و فازده مرحمت و هر زمان ملت گذت مشتكرش. اما هناك حياة داوي وچقاسب كيري إنسان مستضعف هاتيا وچقال حالي وابرسيا. دبي أب مصطفى السباعي كتاب خدا بنابي كتابه من روائح حضارتنا خوزي هر مسلماني خوندبانا كتابكي أم توصيت كنك وهر كس بخوينه. دبي إمام عمر رازقنا خدا لبي روجكي وقع عادة دوي دركت يا سوقي ميزان دي الشخص ياشلي بردري دگري تكان دگري yardım et خوازه ويجي ساخ كربو به چو جرا گوت كي يا شيخ يا اختيار كي گولاز شيخ كي كبيرم از انسان كي اختيارم از مجبورم جزيه جمته خواستن عاليتان نفقه زاروك جمته خواستن از مجبورم شخوره yardım et خوازم. دبي اوجي يكي يهودي بو جي اهل مدينة منور بو بي قاوا عمر او كاويز دامي سحكرش قوالا مبترى بإنصاف حركتنك يا شيخ. وقتی گنج بوی ما جزیج اشتادستان بپاشی کوت اختیار بوی ایده مال حالت انا پرسیا ما تشپرزه کری حتی کوت کتیبر دریاده درابه هم دراجه دستوی وید به مال اخوا و خودت چه نصیب کریش مال اخوا خوارنه دیده ده و امر دیده یکو خازنه بیت المال دبه جویره وشقاس كسيك وكبيرة حد قوري احتياجاوا هرمه عائلك بدنوا برا تكسد مدينة منورة شبرزانة بنم سمانة ونغير مسمانة. يعني إيرو هينو هناك دولات ويا الوا فقير فقراء معاش وارد دخن ويا اختياري شبرزة يبي كسرة. ancak Heyberiya 1400 sali İmam Ömer Razibuna Xodalê be ev sünnet daha başlatmış ki Xodê Razibe. Dîsa İmam Ömer Razibuna Xodalê be sokak Medine de derbast be carekî meyzene ko keçik zayıf buya şeperze buya lvî rexîl şewşe وآخ أب كشكيا كيا شما هاشا برزبويا وهنا جوابي كشكي ناسنا كنا كشكا كيا عبد الله كريبي يا أمير المؤمنين قيد ناسنا كي كيا أف كشكي جوا كشكي تيا كيجان كشكي من قيزا منها عمر جيرا نعفر مشترى شما تويش هاشا برزكريا گوالات yardım برای کی ancak haf قسم به خودی بکن به عمر جرا گو والله حصات بیت المال ده چه از حصاتش و کیا خلقی دمتا اما کوترا به بیجی بش خلقی زیاده تر بدمن kesinlikle از ناد متا نابینا منوتا ده کتاب خودی اگر کو من حقیقت اون کربی حقیقت های اما وقتی کو تشتكو حصاتة تيرات نكي معاش شبكم يعني حق قسكو إنسانك عادل بويا
تشتكي عيني كوريوي عبد الله حصاوي بيت المال ذا تشبويا تشدابي خلقي دايا كوريخو عبد الله حتى جاريكي أسامة بن زيد حصاوي دجارة ليا كوريخو دديدا البيجيد بيت حد دجارة تحصى أسامة بن زيد تجديدة دامن إذا والله أسامة إذا بيحب بيغمبره وابن حبه يعني بيغمبر زحف حج أسامة تكر زحف حج بابي يجي زيد جيتكر بوي قاسي أجي مجبورم اشتفظتر أسحش وعيكو بيغمبر حج واكليا بوي قاسي أزيد الدميدة ديسا رازبنا خدا الوابي قافلكش تجارة هاتا مدينة منور پیرک باره هنه زاروک باره هنه دوی عمر رازبنا خدا دبیج عبدالرحمن کوری عوفره گو کاوره ام ایرو نوبت الوی کاروانی بگرن برش خار رازن پیرک باره هنه زاروک باره هنه بطلینه عبدالرحمن کوری عوشی گو بره بیم هر دو نوبت الوی قافله کشاندن بشف هم نوبت أخوات كشين هم جيل ميجا أخوة بشاف الميجا أخواتكم أنسق عمر دوي أثناء ده دنگ گیری زاروکی کر التعقيب وي زاروکی کر جديا ويرا گوش خوده بترسا چما دبخي خونا دي زاروكا خوا ديسا وگرا جي خوا ديسا او زاروك گیری دیسا و گرابال دیایی و گوش خوده بترسا قنجی بده حش زاروکا خواه با زاروکا تا برا نگیری انجاق دیسا زاروک گیری جارسیا گو اس حاتا با دیایی گو بارکت دیکنا صالحی دیکنا قنجی رحم ترتنا چما زاروکا تا ایشف هیچ ناسکنه دگیری عنش خوجي أمير المؤمنين ناس ناكي قو يا عبد خذي قو إشف تأسفاز دا زور لمشكرم قو أز في زاروكي شير دفكم جوي قاسي دقري دي دعوا شير تكي جناد ميدا دقري زاروكا وقت مروا شير دفكي غي جوجي وقت شير فكرنا يجي نهاتيا ايقو چما وقت شير فكرنا يجي نهاتيا وشير دفكي دبي والله أمير المؤمنين قوتيا زاروك حتى قو شير بخوي حصة كيوي عيري تند بيت المال ده يعني أم حصة دياي باوي الدنيا لبلاوي زاروكي كو هي شير تخوي أم نادن ده إدينا أبشير دفكم جبوي كو أم حصة ويجي بيت المال بستينن أو جيج مرة ببيق حتقيقك أم حابكي حال خوش ببن دبي رابو عمر وقرا مال أنجخ المجه صبه بيشا جماعتك أما هنگي كدگري تكش قراءتي فضل فهمناك ونزان چيجي بويا السلام دا هو يازق بيج عمر أولاد مسلمان جالك أولاد مسلمان بسبب بي قرار أخوين حكيم بكشتنا دمك جالك صاروا كي مسلمان كو زو شير وبونا جل زمانه شپر زمانه دخوش كتنا امر دا خود جرازي به گوبرت تك صاروا كي خو هي وقت شير وكرنا وانا هاتي شير ونكن چقا زاروکا کو نور دنیای امی معاشیش بیت المال بدنا دیوباوی جوی قاسی همان او قرار خوی نه حکیم راکب قراره کی حکیم ده demek ki وقتی عمر در راضی بنا خدا لیبی او جی سنت کی سنت اوی راضی بنا خدا لیبی گزارو گاوا نو هات دنیای بیت المال حصه کی مصرف اوی ددن جبوي كنا ببارج نبي بارج ديو بابي خرب
Evet. Vallahi himayet işte. Tamam. Jve daha muhimtir, jve daha ibretlidir. Estem xizmetkarê Umar dibêje dibê şevekî ez û Umar derketin em ji Medînê jî dûr bûn. Em li dora Medînê em bê ka hinekî xerîbî şepirze hene yan ne bême ji dûr ve agirek dît. Umar ku em herin ku her halda ku hinekin erê rê ew bûne şepirze bûne li wa da wenê xweverdana ka em herin halê we û durûma we pirsin. Dibe em acele em çûn. Heta em nêzîkî kon bûn, nêzîkî wê çadirkê bûn, me meysan ku pîreke hinek zarokê wê pêre ne. Ew jî beroş şîrdaniyê seragir û zarokê wê zara zara waye ji digirîn. Vê Umar selam ser pîrekê kir. Ji pîrekê re got çi li va zaroka qewimiya ew qas digirîn? Got wela em negihaştine Medînê, mecbûr bûn serma ji bû me li vê de çadirka xwe veda ev ê ha jî zarokê min in ji bir şiya digirîn. Got çi divê beroşê de ser agir? Got wela av e. Ez avê dikelênim, ez wa bûya wayî edibê wa narazênim. Anca pîrekê got wallahu beynena ve beyne Umar. Got bera Xwedê nabêne me û Umar de. Vê şikayet ji Umar kir. Heta weka nifira lê kir. Vê Umar got rehma Xwedê li te bê. Umarê çi bûye dizanibê Umar li ku min li ku dêne. Got yetewella emrena thumma yaghfilu anna. Got dibe mezlê me û me ji bîr dikê. Dibe mezlê me û heya wî ji me namêne. Dibe hemen ji me re got deka were nexwe. Dîsa me ji wê de baz da hetem hatine Beytulmalê dere ku Ervan tê de ye. Rabû weka nîve elbekî Ervan derxist û parçek bez jî derxist. Got heydê bavêjin ser milê min. Got ez ê hilgirim. Got roja qîyametê qeytê got nê hemî jî hilgirê. Dibe em avê te serpiştayî û çû ez jî pê re çim ama bi baz dem diçin. Axir dibe ew Ervan danî bavê pîrekê û hinek Ervan derxist ji pîrekê re got û ewkê xwe duhinê xwe helan ji pîrekê re jî pê Ervan li destê min bike hindik hindik de ku nebê kom em ê ji wa re hewdel çêkir. Hewdelekî germ ji wa re zaroka re çêkir û pê re jî piftikê tifkê yanî dibe reha wî mübarek jî mezin bû dibe min dît dûman ji nav rihawî de derbas dibû heta ku wisa bûye ewayî ew xwarina wa keland dibe ji danî erdê got ji pîrekê re got deka firaxekî bidê min firax yanî dayê de rabû xiste firaxê de ku vêna ji wa re bêje vêna ji wa re bibe ez jî ji wa re sar bikim bûye ewayî heta ku zarok têr vexwarin danewa. Dibe û tiştê mayî jî li bal diya wa hişt û rabû serxweya jî pê re rabûn dibe mezan ku gom got Xwedê cezayê dibe pîrekê got Xwedê cezayê xêrê bide. Asıl got ji Umar ewladtirî vî emrya ku şûna Umar da xwezî ti xelîfe bane. Got xêrê bêje xêrê. Got wextê ku sibê te hatî ba Emirîlmûminîn tê li wê de me bibîne înşallah divê vê paşê Xweda alîkê hiç mijûl nebû ama çavê wî li wê çadirê li wa zaroka ye. Dibe heta ku zaroka têr nexwar û nerazan jî ji wê de ayrılmış nebû. Rabû serxwe
حمد خدا كر بشرقو قويا أسلم إن الجوع أسهرهم وأبكاهم قويا جبرتيا ندرازان ها جبرتيا وقيت كرن أجي ميجي خص حتىكو از نبينم كو تير خوارنكو أجود آير المشنبون وي رحمة خدا عمر بي وخد تعالى و أمير مسلمانا جي وای إدارة جي مسلمانا جي دريشة عمر بن خطاب دبي خدا تعالى واجي والشعورة عمر بن خطاب بدي و مظلمة جي و إدارة جي مجي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.